هر جاکی بنفدم و حمدم و باشون هدم پیشکش کردن بلتان هدم جمیر ششو دست به کدجی سرنوشا سیاستمدار کرد محمد صالح خلیل دبیجی اگر شرط لادلب رو بده کارساتا گوارتنا دموگرافی و العفرین وری انجام دان فرماندار هزا پیشمرگین کردستان لباشی که دبیجی حتی کوپاکاکا لشنگالیا روشا شنگالی آرام نابه و روش بروش تک دچه رژیم اسد ترمن کشتین کیمیایی و دگوهز جهاکین دیار سروک امریکا دبیجی اگر ترکیه به مرج قشه امریکی آزاد نکه امریکاوی آبوریا ترکیه بروخینه دوباره سلاو چالکوان خوجی گوتن کو ولاتی کی کرد را سری بویره که دزیه بگا فاچکان جالی گروپه که سرچاو نخماندی لعفرین روژاوه کردستان هات اوجی ددماکو بری خدابو باشار جبوی کرینا پیوستین خواه ولاتی بن ابراهیم شعبو بن عزت کو به خوش باشارو که ماباتا جه آلیه گروپه که چکدر و را سری دزیه هات کو او گروپ دا اوتومبیل که سپی دبونو او ولاتی جه نزیکی گوند جوقی گرتنو هفته و 5000 لیره سوری جه ستاندن به گفاچکان گروپن چکدار لعفرین روژاوه کردستان برپرسه بش لوجستی در خستنا بهاری هوارچون نوجی نیوسف گرتن جدره که تایبت جار کرد دیار کر کوان چکداران نوجین لناوند بشار عفرین گرتن و تنها چرنویساوی و جهوی ندیاره هروها تا راگهاندن که همان گروپن چکدار هرسی ولاتیان سیویلیان بناوه محمد مامو و رشید شیخو جگونده شدیال نافچه راجو ولاتی بناوه فوزی خلیل جگونده مارسک یه بسر نافچه شرابه گرتن سیاستمدار کرد محمد صالح خلیل ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد ده کل سر اکران ارکش بابوری حتی پخش کرن گود کو روسیا برجوندین امریکا بری ودوی و رکفتنک دربار ادلب هیک و شر لسر نبی لی اگر شر لادرب رو بده پیلا هری مازن ده جه دربدرانوی بری خوابدن عفرین ولور به جهب بنجبر کو عفرین جه هری نیزی کو آرام جوان رو ده انجام ده کارساتا گواردنا دموگرافی و العفرین نوری انجام دان مثلا ادلبي ازدبي يروجي وقت معلومات للجمن بانه الرجيم طبعا قف قرن نظامي جهانا يا جسر الشغول ده هجومي ادلبي بكي بدس خوفه بوقت مثلا تشاول درعه تشيبي القنيتري تشيجي الادلبي تشيبي ازدبي بريار يرونا دس معارضه داي ناس دس الرجيم داي دس فاسد دولتنا داي وتفويض بقناعتها مقور اتفاقها هلسنكي امريكانا داي روسا روس طبعا ام بقناعتهم بلكي وصا هنك نابي نجي ازبم روجي اجندي امريكي تنفيذي جبروي ازبم يعني تترسل سر ادلبي نينن جبر بانه طالما افسد دوله بربرسنه ازبم ايش سريكي سربكي طبعا دا خازمك عفريني ازنا خازم اي تش شرد ادلبي دا شبه لانه كارثه عفريني تمام ببه بلاجئه وقتا اي شر شبه بري لاجئه بري عفرين تحملنا كي مثلا لاجئه افكسيهاتنا تشج غوطه تشج حمصه ريفيح حمصه اي توابه ومساله ديموغرافيه شروبکار سیاسی کرد منال حزکو ده چارچوبه بجداری ده برنامه جواد ده و ده برسبه پرسکه ده لسر رولا تفگره کردی درباره عفرینه و صدم و انجام نوی شاری گود کو نابی ام انجمن اجتماعی کردی و انا کسوک پیده تخن یک ترا زویده و تو که ماسی و ویت نبون لی پیده خواست عفرین وره ویران کرن و تکبرن وقتی گوشیروه سیاسی دیدوه گنهکاری تحقیق تفگره سیاسی کردی بگشتی ده وکا هفدو درباس نکی دوی داره ده وقتی گو تتبیجه مجبوی عفرین چیکر اف پرسانا وکا ملت کردو تفگره سیاسی کردی حمود که میزانه که ده افنا دوار سیاسی ده تشتکی تو دربا قبول نابه ام ورنا ام هکر بخوازن انا کسی بطیبتی ام رخنه بکن مبصده جارا رخنه کریو ایروجی انا کسی رخنه دکم لید مسئله عفرین بطیبتی ده انا کسی از کارم وینا بیجم تکه ماسیه وینا تنبونو بزلالی از بیشم تکه ماسیه تنو هکر که ماسی نوی دواره میدیای ده دواره آریکاریه مادی ده لآریه تبیشه لی
قالوا انا كسي خدي جيشك جرارش حفتي 8000 انسان بقول كذا في حلفين ناتو تا واتفاقات روسي وامريكي تيك ببي يانجي كيتشما ام بشكرو زلال بيجن او كساني غوروساج واخستو لوج عفريني دركبن ودركت الشوك بردوام كرند عفريني دخستن جو عفريني جارك كي تيك ببن وقوتنا ده لقامش لو جفيدا الدار خليل بهشكرا دوی قاعه گویا گبناوی نویسکار کردستان کرد سوریه پیکانی دور ده بيجيت بشاشتيا قومت عفرين دكر قوم خندق نكولان قصداي خندقه شرنقه ومسيبين دبون قو عفرين بجارك ويران وبانا لفيدر دفيم گنهكاريه تفجر سیاسی کردی خودی شاشتی سیاسی نه خودی که ماسی نه افشکت دتونه لید عفرین دنبخن خودی گنهکاریک ام دویدر دخ فرق و میلیه که دخل نقابینا تفجر سیاسی کردی جبوی خاطر ام بخوازن ملت الفيدر شاشتي فين بكي انه انا كسي جيت بر عفرين فرماندار هزا پێشمەرگەن کوردستان لە باشی کە دەبێژێ حتا کوپاکەکە لە شنگالێ ڕەوشا شنگالێ ئارام نابێ و ڕۆژ بە ڕۆژ تێک دشێ حەمید ئەفەندی فەرماندارە هێزا پێشمەرگەن کوردستان لە باشی کە ڕاگەهاند و لە شنگالێ بارەگەهێن لەشکری یان چەکدارێن پەکەکە هەنە و حکوومەتە عێراقی بێدەنگی هەلبژارتیە و تورکیا هەبوونە چەکدارێن پەکەکە قبول ناکێ هەروەها ئەفەندی داخویاکردن و سەدەما هەبوونە چەکدارێن پەکەکە لە شنگالێ تورکیا ئەو باژار بۆ مباران کرد و ئەگەر چەکدارێن پەکەکە لە شنگالێ بمینن ڕەوشا شنگالێ وێ خراپتر ببێ. بریا 4 سالان کچا کردای زیدیه بناوی اشواق تالوج آلیار خصنا داعشیا تروری و لسوریه هاتبو گرتن و ایسال لألمانیا راستی دجمن خواهتو تفی گلیا خواه راستی پولیسن آلمانیا کر لتوریکارن گنجا و نهاتنا داین. اشواق کچا کردا ازیدی بریا 4 سالان جعالی رخصنا داعشیا تروری و هاتبو گرتن. لیوک چاوا بشک جوان خوکاری بون رزگار بکن یان ورن رزگار کرن اشواق جی خوا جبن ستم و زورداری و ترور داعش رزگار کر و خوا گهاند آلمانیای. هر تشتک ده هزار رامانن اشواق دابو. لی داعش کو دزدریجی لسر کریه لآلمانیای ببینه نه ده هزار رامانن وی دابو. یکم جار راستی وی داعشی هات و ببه ترس و جسارت ناو وی پرسیار کر. اشواق تالو ج کردین ازیدیه و تفی رزگار کرنا ج ستما داعش جارا کدن راستی داعش هات لنل کردستان و شنگال و سوریه بله لولات آلمانیای اوروپی کوتانها هین 65 جناس و کاسوکارن وی گرتینه و جوان خوشکاوی جی هیا. د سباتا و ساله دا آنکو بریا 5 مهان دما لکولان آلمانیا لباجار شتوتگارک دگری اشواق راستی ابو همام هات. دسپیک ده ناس نکر لپشتی دمکه تکس کر کو او داعش کو زورداری لیکریه. کو به $100 جبو نوبدارکی درخستنا تروری دا هاتبو فروتن. چیروکا اشواق دورو دریجه دما هاتیه فروتن جبو سوری هاته وگوهستن اولور نچار بو اولا خواه بگوره و درباسی اولا اسلامی ببه. لگور اشواق دبیجه کو بوی کاری رابو دا کو توبن بکرنان در حق ویده نین کرن. جبر کو وی چکداری سوز دابو. و تاوی ویه که او ده چارچوه 10 مهانده دستریجی سر هاته کرن. پشتی هولین بردوام اشواق کاریبو خواه رزگار بکه و ده 14 دمجمیران ده بمشه دا کو خو بگینه چیاین شنگاله و جور بری خدا آلمانیای. دما راسی داعش ابو همام هاتیه باور نکر کو او هر یه لموصلیه. اشواق دبیجه ببی ترس جیرا گود تو اشواقی و او جویه که باوره و او دزانه کش سال 2015 هم و لآلمانیایه و هرگولین جانا و دزانه. اشواق ناچار بو بری خو بده پولیسان و گلیا خوا پیشکش بکه لی برصفا پولیسان او بو کو او جی پنابره آنکو چکدار رخصنا داعش یا تروری ابو همام و دناف پنابران ده هاتیه تومار کرن. اشواق نهال کورسان دمینه و هر چاوی لدادگاه راسیانه کو مافوی ج داعش یه بناو ابو همام ورستاندن و وره داروه کرن. جدارك جا وزارة بترول وسامان سروشتي تكاس كركو ده بشرو جدوي نرخ بنزين دريا بليتن زيرك ربي جبوان كاسينكو بخوازن بهتري بارخوا بكرن همان جداري سربار كركو اواي بليتا زيرك ويل سوريا وريب كارانين لي دم بيدويت او بليتا زيرك روها واليكاري بكي ده ابوريا ودو وزارة بترول ده وبهتر بترول وريب باراستن جبوي كوريغري لقاچاكرن وفروتنا يا ساي وريكرن. لغوطاء رجالات شام پایتخت سوریه رژیم گورستانک و کروشون ماین زیادتر 1000 ترمی درخست و برف جهکی ندیار ببر
راپۆرتەکە مالپەرە العربیانێت ئەشکەرە کرد و هێزن ئەولەهیە ڕژێمە سووریە گۆرستانە زەمەلکایە لە گوندەوارێ ڕۆژهەڵاتی شامێ و تەرمەی زێدەتر ژە 1200 کەسی دە ئەنجامە عێریشەکە ڕێژێمێ بێگازن ژەحرێ لەسەر دەبەرێن زەمەلکە و عین ترمە لە قوتە ڕۆژهەڵات و دە ساڵە 2013 هەندە پێکانی بوون دۆرپێچکردن و شومەیەن وان تەرمان بەرەف جەهەکی نەدیار ببرن. سەرۆکە ئەمریکا دبێژێ ئەگەر تورکیا بەبێ مەرج قەشەی ئەمریکی ئازادنەکە ئەمریکاوی ئابوووریە تورکیا بڕخێنێ. دۆنالد ترامپ سەرۆکە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا داوین لە دوانێدا دەربارەی ڕەوشە ئاڵۆزیانە بەرە ئەمریکا و تورکیادا گەفاڕوخاندنە ئابوووریە تورکیادا ئەگەر قەشە ئەندەرسۆن ئازاد نەکن و گوت و قەشە ئەندەرسۆن بارمەتەیەکی نیشتیمانیە. ترامپ سەربارکرد و گوت و ئەمریکا تۆدا خوازە و یانژی مەرجێن تورکیا لە هەمبەر ئازادکردنا قەشەی ئەمریکی قبول ناکەی و پێویستە تورکیا بەبێ مەرج قەشە ئەندەرسۆن ئازاد بکەیت. وڵاتی ئەمریکا ڕاگەاند و ئەوان 300 ملیۆن دلاری ئەمریکی ji بۆی دووبارەبەکردنا سووریە تەرخانکردنە و دەهەمان دەمێدا. وەزارەتە دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەاند و ئەگەر قونەغا سیاسی لە سووریە دەست پێنەکەی و گەرانتیەکە ناودەوڵەتی دەربارەی دووبارەبەکردنا سووریەدا نەوێکردن ڕەوشە سووریە چارەسەر نابێ. پشتی جەمداندنا وڵاتی ئەمریکا ji بۆ 203 ملیۆن دلاری ئەمریکی ku hatibûn terxankirin ji bo dubare avakirina Sûriyê her yek ji Erebistana Siûdiyê û Îmarat û Ustralya û Almanya û Taywan û Fransa û Kuwêt amadekariyên xwe diyar kirin ku ew ê alîkar bin di dubare avakirina Sûriyê de. Erebistana Siûdiyê 100 milyar dolarê Emerîkî amade kiriye ta ku pêşkêşî hevpeymana navdewletî bi serokatiya Emerîka bike û Îmarat wê 5 milyon dolar pêşkêş bike û welatên din wekû Fransa û Ustralya û Kuwêt û Taywan jî سوز دانه امریکا که وی پشتوانی مادی جبو دوباره آواکرنا سوریا بکن. ولات امریکا بانگ لولاتین هفپیمان دکه که پریان پیشکش بکن جبو دوباره آواکرنا سوریه به هفدمه جمداندنا پرین خواه یین که هاتبون ترخان کرن جبو سوریه. دوی درباره ده آلیکاری وزیر دروی حکومت امریکا دیوید ستارفیلد راگهاند که دوباره آواکرن لسوریه نای انجامدان اگر قوناغ سیاسی لسوریه دست پێ نەکە di hevdemê gerentûyeke navdewletî ji bo dubare avakirina Sûriyê. Li gorî Starfield eşkere kirî ku ne bi gerentiya Washington paytexta Amerîka û ne bi gerentiya Moskow paytexta Rûsya dubare avakirin li Sûriyê wê bi ser bikeve û serbar dike tenê bi gerentiya navdewletî qonaxa veguhêz ya siyasî û dubare avakirin li Sûriyê wê bi rê veherin û bi ser bikevin. جالی خواه بریتما گورک نونر سروک امریکا لعراق یکو برپرسه دبر تکبرنا رخصتنا داعش یا تروریست ده تکز کرد که دوباره آواکرین لسوریه پیوستیا وی به گرانتیا نافدولتی هیه. ده همان دمی ده گود که او هزین خواهین امریکی جه سوریه و ناکشینن تا که رخصتنا داعش ورج ناف برن. بله تماشاوان نجاج بوی گوتو بیجه که بهتر لسر سیاست امریکا ده سوریه داشت دما کروشای تک چوا حتی وکه ایرو سیاست اوی ده پیشروج دجینه میبندریا مامستا رزان شیخ موسر و که دسته اثر کردایتی اشکویلا پیشروج کرد لسوریه دریا سکای و کریا مامستا رزان اگر دست پیکه ده بحث اوی چنده بکه انگو سیاست امریکا ده سوریه ده جدماکو دسته کتیا سوریه و حتی وکه ایرو چاوا تینر خاندن دما باش هیبید اکم اف دریار سوری یا امریکا لسوری در راست جبر راستی تشتی گو ایران سوری چه به نوکته گوتن دراگهاندنه دا شخوا از بحور ناکم کس کار به ناس بکه پیش روجا سوری دا چه به غیری و دولت گو ایرو سوری داگر کرده کن ایرو ام حموجی دزانن روشا سوری نما دریار خلقی سوری نما دسته سوریا دا نه دریار رژیم دسته سوری دا نه دریار رژیم دسته رژیم دا نه دریار اپوزیسیون دسته اپوزیسیون دا نه چه کسی گو ایرو راهشتیه چه به آلیکاریا دولت که دریار واکتیه دسته و دولت دا واکت دزانن جی که ایرو سوري بالتوائي قال لك دولات يرولك قال لك رنج يرود سوري ده امريكي روس تركيا ايران سعودي امارات اسرائيل افهموا دولات
كارن پیش روجا سوری دا خباتی بکنش بر بیجی باور دکم وقتی که لفهاتنک هیت نافبرا وان دولتان دا که هر یکی علاقه خواجید نوینی د هریما گو او ریفا بریا ویدکی جبر بی از دبیجم تشتکی هری گرنگ هیا امریکی راز دبیجن که لفهاتنک سیاسی جبو کریزا سوری نوی چیکرن نوی نرخاندن نوع آواکرن و چلو کاربن سوری آوا بکن تم و شر بردوام باشا مامۆستا ڕێزان پرسم ئەوەل سەر سیاسەتە ئەمریکا تایبەت سیاسەتە ئەمریکا لە سووریە دەگەل و ئەمریکا لە سیاسەتا خۆدا بەسەر کەتێ و یانژی ئەمبێژن مەدان ژالیە دنڕە ڤالەکریەدا کوڕۆلەکە بهتر لە سووریە دەبینن مدخواست تشتكي ديجي ازي ورم سيرفي برسوافي بدم وقت مدخواست تشتكي دي بيجم ادبيجم ايرو تشتا هري جرينج او دوستي ريجيما بشار الاسد تم بيربون براستي بريجيما اسد ربون وحمو كار جهدي خوكرن ريجيما بشار الاسد بردوام بكي وكي دنجي اما اف كسي خود ديتن دوستي خلكي سوري دوستي شورشا سوري نا وفي بوند في دتيكليه خب خلكي سوري بالتوايرا ليتشتا دنيا جو از دخازم زلال بكم ايرو از بهورناكم رولا امريكيه قلس ويان زعيم ود سوري دا نا ابدا نبفيرنجا ايرو بريجي ماغوت تفاهمك هيا لبهاتنا كناف دولتي هاي نافرا امريكا وروسيا دا نافرا تركي وايران حمو دولتي وايرو جهه خاد سوري دا بين لبهاتنا دنافوان دا هيا جه رنگ اف رنگ کار تندري سوري دا بردوام بده حتى جو بگنه چاره سريك سياسي وك ام دزانن ها اف سركفتني جو ريجيما اسد دكي د جاليه دسته خو بهتر دنه سر حريما د سوري دا افنا سركفتنه جبو روسيا یا جبو ريجيمي اف ايرو امريكي جي دبيجن گرك شر بتمايميا سوري وري راوستان دن جبو جو چاره سريك سياسي چيت بي جبر چقاس هاولداني گوبون د جنيف دا او د استانا دا او دوان دولتا کیشا دا نکاریبون براستي لبهاتنکا درست راست وري اواکرن تندري سوري دا نابرا رژیم او اپوزيسيون دا تشتا دنيا هري گرنگ اوا براستي يعني براستي خلق حمو خلقي جهان مني ما تماي چلو رژیم کاری بو مليون کس بکو جنيف سوري ويران بكي وب 7 مليون 8 مليون سوري پنابر بكي هينجي كي هند دولت هنا دخوازن اف رژیم بردوام بكي دريبا بريا سوري دا افا تشتا هري زحمتا تشتا جو زلال بي وقياد بي وهشكرد بي يرو چلو في شورشا سوري کاری بو روی هر کسی بده ناس کرن کاری بو يعني حقیقتا هر کسی بده زلال کرن ایرو هر دولتك تجاري جوار نگرنگا روشا سوريان قال سوري چلو بجيان چلو جيانا خبر دوام بكي جوار گرنگا باشا مامۆستا برجواندي خود ندري سوري دا مامۆستا ڕێزان بێنەریناتە لگۆری دەرئەنجامی سیاستە ئەمریکا د سووریەدا وێ بۆ دەمەکە درێژ بمێنێ و بەردەوامکە د سووریەدا هەبووناخۆ و یانژی وێ دەمەکە دیاریکریدا ji سووریە بەخشی از باور ناکەم دەما تا شەر و لەفهاتنا سیاسی هەندێ سووری دەچێنەبێ ئەمریکا بەخشی از تجاري باور ناكم جبار ما قوت هر دولتك البرجوانديه خد سوري ددغري اف دولت حموجي الهفدو كرنا السر خلكي سوري نجبو خلكي سوري اتخازم اف هنا كي زلال بي يعني ابنا لف نكرنا جبوغو اريكاريا ملتي سوري بكن اف لف كرنا جبوغو حجكي برجوانديه خد سوري ده بمشيني جبار خويات كي يعني اف دولت نجمعياتي خيرين جو كارب الاريكاريا بدنا خلكي سوريان بدنا چكدار سوري جبو بيشروجي اف دولت هر يكي برجوانديه خد پاره د تندري سوري دا از د بيجم امريكا و سوري دا بردوام بكي حتى جو برجواندي امريكيه د تندري سوري دا هنا و كاري خو بردوام بكي وكا وند زان دمكا دوبو نو چا اني نو ايرو قاعده خوي بلافرا تندري تحريما كورسانا سوري دا آباد كي قالوا افقا چكي جو درباسي روج اواي فراتي روجلاتي فراتي كريا قالوا وي هما بيجي والله ما افچك برج ورا بازي دركم از باور ناكم ايرو لفهاتنك هيت بن ماصيدة نابرافا دولتا حموادا هر يك جهه قوا كاربي برجواندي خب مشي
جبر فيجي تشتاقو نها تشيد بيت سوري بالتواعي دتحمو هريمان دا هر هريمك دزگه دولتی و بخوازن جاردی بردوام ببن لی وکی دید آلیه لشکری داد آلیه اولا کاریه دا او دولت الوی حق امریکی بن و دولت و هرمی و کاری خو بردوام بکی حق هرما گو ادلب یانجی که عفرین یانجی گو ایرو بهتر دبن سها ترکادن یانجی حلب و دبن سها روسيا يعني اف دولت و بردوام بکن کاری خو د سوری دا حتی لفهاتنا كسياسي يانجي حتى تشتيق دكواليس هذا هنا دنا برافان دولت هذا جبو بيشراج روجا سوري حتى جو زلال بكن وشكره بكن يانجي دستورك سوري بتواير دينا تشتا هري جرينج اوا ياغو ام دخوازن بيجن ايرو امريكا نجبو خاطري شعب سوري وكا خلقي سوري ايرو سوري دا هر يكي جبو نفتني امريكا حمو دولتي جو ايرو سوري دنا هر يكي جبو برجوانديه خود سوري دنا وهر يكي جي و بردوام كرنا كاري خوي لشكري يعني كاري خوي سياسي تندري سوري دا و بكن حتى جو برجوانديه وال سوري هنا جبو مثلا داعش از بهوردكم حموجي امجهانا و بهوريه ايرو داعش بهكا نصره بهكا حمو هيزن تيرور ايرو د سوري دا حموجي كي وك شماعه دستيفان دولتها دا جبو وبهترين كاربن برجوانديه خد سوري دا بباريس باشا ما مستريزان برسك بردهات دما هذا نقشريك نابرا روسيا وتركيا درباره ادلب هاتیا سازکردن گو دارشتن و پیشروجا ادلب هر دوالی بری ببن دویت دا که رولا امریکا دوی نقشره ده ویانجی وکو شروعکان سیاسی بجن دنیا قیاکرن کو روسیا و اجنداین امریکا جف که بکو امریکا لویدری هبه حاضر به ویانجی مکارن بجن کو درع بو پارا روسیا ته پیوندی امریکا بود بری و نما وکا چاو بری کو دما ترکیه ریشی عفرینه کر امریکا بهش کرده گفت پیوندیامه به عفرینه برینه و دوری منه شوات شتا يعني هري زلال وهشكرات بندوري سوري ده فيرنجيا هر ما قوت هر هريمك بوا يعني دريفا بريا دولتك يعني ام دزانن روجلاتي فراتي بالتوايد دستي امريكيه ده او وان وي بارتي سوري بريفت بي اوان برجواندي خود وي بارتي ده بريفت بي اورو لشكري باي دي يگو ايرو جيرا كاردكن او بهتر كارن خدمتا برجواندي امريكيه بكن روجلاتي فراتي ده ايرو روج افاي فراتي ده جيكي ايرو رولا تركاها ايرو ما قوت داليه ادلب ده بهتر تركارن رولا خب ليزن يعني داليه در عاده چلو روسي كارن رولا خب ليزن هر يكيد هرمي خدا كارن يعني وقت ما قلت بن ماصيدا هر يكيد كاري خدمتها مصالحها برجوانديه دولتها دي بكيش برفيجي لفهاتن هيدنا برافا دولتها دا اما جبو ادلب يعني ادو خاصم تشتكي زلال بكم ترك بله تم سوزاد دن دبيجن ام ناهل افتشيب ام هيل افتشيب براستي ترك وهزلا وقع هر دولتك ايرو عالمي دا برجوانديه خد مشيني لانه نجبو نشكلا خلقي سوري كتيا وقت يقود جيب هنا بربنا صد هزار اسقب قيمه من ناي ازيل كار لشكري درباسي سوري وباش تلقى خلقي سوري بكم ديجي ريجيمي وبو مليونك وبو 7 مليون تانها رولا تركات دميني بالتاني شرو كاربي برجوانديه خد هندري سوري دا بمشيني بر فيجي اصبح وردكم د مساله ادلب دا او تشتي جو هاتيه بلان كرن جبو ادلب او بمشي ادلب ام بخوازن ام نخوازن و جي فان لشكري اوبوزيسيوني فالا ببي وتشتا جو زلاله يعني تشتي جو نوتشين قدر كيفن او جبهه النصره يقود ادلب دا ويبريوا بدنا هريما ديرازوري شركه بدنا برا بيدي وانادا يعني اف تشتي جو نها ناف دسدا تي جوتن افن جبو جو بهترين اف تشكداري جو ايرو سرخاكا سوري او بخبخه هبدو بكوجن او خوجي برجوانديه فان دولتي قد بن سهاويدا بمشير تشتا زلال أفا دي لي إدلب بمني وكا ولايتك بالتاني بيجو درباس يبن أبدا وين نبيرنجي بردوام نبي تشتا هري جرين أو فان دولتها الهافلو كريا جقدار يجود فان هريما سوري بالتوايدا نمينن اف بن سهافا دولت هذا بكار حتى جو كاربن چارچي وكا سياسي جروشا سوري بالتوايدا ببين باشا ما مستعرضان تخوازم منك بسر عالية دوزاقري كرد وجهرم لقول سياستين أمريكا وروسيا أقر هاتو هابونا
ئەمریکا لە سووریە بهتر بێ و یان ژیا رووسیا بهتر بێت سووریەدا و ئەمریکان بێژن وێ چاوە خزمەتە دۆزاگەلێ کورتکۆش بەر هەرکەس و خزمەتە بەرژەوەندیان خۆتکێ لێپرس دڤردا مافێن گەلێ کووردا شکیژە ئالیاژە ئەمریکا و رووسیا کیژە ئالیوێ بهتر وان بەرچاو بگرێ ئەس باوەڕ دەکەم ئیرۆ کەسێک پشت گێریە کەسێ زعیف ناکی یعنی ت دەولەت تجاری بەر نەکەوێ سەرێمەدا گۆ دەولەتە گوەری بێژێتە کەرەمکە هەوا مافێتە وشخۆرە بمەشێنە ئەس باوەڕ دەکەم ینی نمونە کوردستانە عراقی بەرچاوێ مەبوو چ قاسی پێشمەرگا ئالیکاریە هەڤبەندیە ناونە دەولەتی کرد دژی داعشی و چ ڕۆل لە ئیستن و چ قاسی شەهید دان ji بۆ عراقی بتەوایی وەختێک هاتە سەر مەسئلە ڕێفەراندۆمێ ئەمریکی پشتا ملەتێ کورد نەسەکنی ئەس دوێ باوەریە دەمە ئیرۆ نە ئەمریکی و نە ڕووس کەس پشتا ملەتێ مەناسەکنێک و ئەم بخوا نکاربن حەقی خۆ حەق نەکەن مافی خۆ ماف نەکەن دن سەر ماسی ینی ئەم بخوا نەهێز بن و نەخورد بن و ئەم جهێ خۆ نەگرن دماسا مفاوەداتا دانوستاندنێش بۆ پێش ڕۆژە سووریدا ئەس باوەڕ ناکەم کەس کاربێ ئالیکاریامە بکەی لێ تشتا ینی گرنگ ئەوە ئیرۆ يعني بروبليم الجمعية مشكلة الجمعية إيرو بيدي أو هذا يجو بهزارة خورتما شهيد كرنا د رزور دا ودرقة دا ودمنبج دا ودفادة برا خورتما هذانا كشتن أو بارتي إيرو خدمتي ناكيش بو برسا كردي وجبو مافيا كردا أو نابيجي أجبو كردستاني دكم أو دبيجي جبو پێشەڕۆژە سووری دەکەن ئەو دەبێژێ ئەزوان لەشکری خۆوان کەسێ خوا ئەزێ تەبلی لەشکری سووری بکەم ئەو دەبێژێش بۆ ئیدارەك محلی ئەس کار دەکەم نەش بۆ کوردستانەکە یان بۆ ملەتێکی کورد کار دەکەی ji ber vê jî yanî ya tiştê giring ew ev danûstandinê goçê dibin li Şamê weka nav lê dikin PYD di navbera rejîmê û di nav PYD de ji bo pirsa Kurdî ez bawer nakim tiştekî dirist û rast hebe heta dawî ez dibêjim ev tiştê goçê dibe îro bi biryar bi çekê rejîma Beşar el-Esed PYD karî bû weta xwe herêma Kurdistanê da hêzeka ewlekarî ji bo rejîmê مامۆستا رێزان پرسێک بەردەیە بەردەوام پێدێ بە هێشکارەت بێژێک و تو پرۆسەیەن وێ ji بۆی خزمەتە دۆزەگەلێ کورد نینن ئەو هەنێک ئارمانجوێ هەنا وێ لەسەر ئارمانجن خۆ کار بکێ و سیاستا خۆت کەلگۆری وان ئارمانجا ئەو پەیرۆیان نافخۆی کوهاتی دانین لێدوردە کا ئەنە کەسێ کا پرۆسەن ئەنگۆ ئەو پرۆسێنی خزمەت گوزاریە ئەنگۆش بۆی بەرەبانیکردن بەرمافێ گەلێ کورداندا لە ڕۆژاوای کوردستانê کا ئەو گەلۆ دەمێوان پرۆژە نەهاتیە تاکو لەسەر عەردێ وەرنەخویاکردن ئەس دەبێژم شخوا کارێک و پەیەدێ کرد کاری هەگی خراپ ئالیە ملەتی کورد دەکرد دکاری ئەنە کەسێ پر لاواز بکێ پر زەعیف بکێ وەختێک و هاتن سەرکردێن پەیەدێ دەرخستن و خستنە زندانادا و بیرۆی واگرتن و خۆرتێوان گرتن بە هەزارە بسەدەی هەزارە خۆرتێ کورد ji کوردستانە سووری ڕەڤین ji بۆ لەشکریە تەجدیدا ئەجباریە گۆ پەیەدێ کرد ئەف قاس هەموو هەول بوون کار بوون ji بۆ گۆکاربێ ئەنە کەسێ لاواز بکێ نکاربێ ڕۆلا خۆی گرنگ بلیزێت پێشەڕۆژە سووریدا ji بۆ پرسا کوردی یعنی ئیرۆ پەیەدێ نەبتەنێ کار نەکرد ji بۆ ملەتێ کورد و ji بۆ پرسا کوردی پەیەدێ ڕۆلەکە هەری خراپ لە ئیست بۆکاری بۆ پارتیên کوردی لاواز بکێ زەعیف بکێ ji بۆ گۆ نکاربن پێشەڕۆژە ڕوو سووریدا بڕۆلەکە گرنگ بلیزی بۆ مافێ ملەتێ کورد ئەڤە یا گۆ ینی یەک کار بێ دوێ هشکەرە بکێ و زەلال بکێ ئەنە کەسێ وێ کار بێ چ کاری بکێ دووەختە گۆ پارتیên Kurda nikarin civatê xwe di mala de bikin bi dizî nemakarin civatê xwe bikin civat çê bibin serwa de digirin û wana ketixine zindana da bi tim û tim tehdîd û weîd hed heqê her insanekî Kurd yê got tevlî siyasatê PYD nebê yanî îro gelek yanî karê ene kesê pir zehmeta lê tevlî û lojîkê divê ene kesê nemênê sekinî heta hetayê bimênê heta got PYD rolê bidîye de giringa karibê bi roleka herî giring bilîzê di pêşerojê da karibê van partiye xwe bêhtir xurt bike û qewîn bike karibin bi rastî ser asta nav dewletî karibê pirsa Kurdî bilabitênê karibê ji bo pêşeroja Sûrî rola herî giring bilîzê karibê ji bo mafê Kurda di masa danûstandinê ji bo pêşeroja Sûrî cih bigirê
gelek spas ji bo brez Rêzan Şêxmû serokê desteya serkirdatiya şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê Kurduriya Skype ve li gel bin. Bu gelek spas mamoste. Hata ragihandin ku Stîvan di mistora dixwaze dehê ve bêde civîneke nû ji bo welatên gerentîdar ji krîza Sûriyê re li derxê û têda rewşa Sûriyê û babeta destûra Sûrî guftûgo bikin. Berdevka bi navê şanderê navdewletî yê taybet bi Sûriyê Stîvan de Mistura ragihand got navborî dixwaze civîneke taybet derbarê Sûriyê di demeke nêzik de li darxe. Berdevka bi navê şanderê navdewletî Rîm İsmaîl ragihand got nîvê heyvabê de de Mistura wê civînek taybet bi Sûriyê li darxe têde nûnerên welatên girêdayî Sûriyê amade bibin. Rîm İsmaîl her wiha diyar kir got biryare di nîvê heyvabê de ev civîn were lêdarxistin lê eşkere kir got ez nikarim roja civînê destnîşan kim. Her wiha behsa mijarên got wê werin guftûgokirin nekir. Di nîvê heyva tîrmeha borî de civîna yekem ya nûnerên welatên gerentîdar ji Sûriyê re hate lêdarxistin ji bo guftûgokirina şêweyê pêkanîna Komîta Guhertina Distûra Sûriyê. Her wiha di dawiya heyva tîrmeha borî de û piştî civînên Asîtana deh de Mistura ragihand got ew hewl dide civîneke nû di nîvê heyva Eylûnê de li darxe ji bo guftûgokirina Komîta Distûrî Sûrî. Ji aliyekî din ve berpirsê bi navê Wezareta Derveya Amerîka Heather Nauert ragihand got Amerîka qonsilê kevinî Amerîka li Iraqê Jim Jeffrey wekû şêwermendekî taybet ji Wezîrê Derveyê Amerîka Pompeo re destnîşan kirin ji bo serpiriştiya danûstandinên çareserkirina krîza siyasî li Sûriyê. Wekû pêştevaniyeke ji welatiyên bajarê Helebê welatên Goşiya alîkariyên xwarinê pêşkêşî xelkê bejar kir. Ji derên xwecihî li Sûriyê ragihandin ku piştî pêşkêşkirina alîkariyê ji bo bajarên Şam û Himsê welatê Goşiya hindek alîkariyên xwarinê pêşkêşî hejmarek malbatên zerermend ji şerê Sûriyê kirin. Ev alîkarî hatine bilavkirin di çarçoveya çalakiyekê ku ji aliyê Rûsya ve hatibû li darxistin û têde gelek welatiyên bajar amade bûbûn. Şandere taybetiya Serokê Amerîka di hevpeymaniya navdewletî de li dijî Daişê ragihand ku bêhtir ji 50,000 Sûrî vegeriyana bajarê Reqayê. Şandere taybetiya Serokê Amerîka Brett McGurk wiha diyar kir ku her 26 taxên bajarê Reqayê av têde peyda bûye. Di cotmeha sala 2017 de hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê bajarê Reqayê ji destê rêxistina Daişê rizgar kir. Amerîka ragihand ku Serokê Amerîka Donald Trump Serokê Rûsya Vladimir Putin agadar kiriye ku hêzên Amerîkî wê li Sûriyê bimînin heta Daeş jina bibin. Alîkarê Wezîrê Derveyê Amerîka ji bo karûbarên Rojhilata Navîn David Satterfield ragihand ku Amerîka li Sûriyê amadeyê ji bo şerê Daişê û jina birina wê û ev raman Serokê Amerîka gihandiye Serokê Rûsya. Beriya demekê Amerîka ragihand ku eger heye ku ew hêzên xwe ji Sûriyê bikişîne da rê bide welatên gerentîdar ku cihê hêzên wan bigire lê piştre Amerîka li ser vê yekê vegeriya. Rêveberê Baravaniya Sivîl ya Sûrî ji Almanya ragihand ku te niha welatê Rûsyê armanca welatiyên sivîl li Sûriyê dike. Raed Saleh rêveberê Baravaniya Sivîl li Sûriyê ji televizyona Deutsche Welle Almanî re ragihand ku balafirên Rûsî yên rejîma Esed tenha berdewam di armanckirina welatiyên sivîl li Sûriyê de ser bar kir ku eger Rûsya dixwaze rewşa Sûriyê çareser bike bila êdî sivîlan û dibistanan û nexweşxaneyan armanc neke. Ji alî xwe ve jî Abdurrahman Mustafa Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriyê ragihand ku Rûsya tenha inkar dike ku kêşeyeke siyasî li Sûriyê heye û dixwaze ku hebûna xwe li ser gelê Sûriyê ferz bike. Ajanseka Rûsî ragihand ku Wezîrê Baravaniya Rûsyê û Tirkiye di hevdîtinekê de rewşa Sûriyê guftûgo kirin. Ajansa Tasya Rûsî diyar kir ku Wezîrê Baravaniya Rûsya Sergî Shoîgu li gel hevşanê xwe Tirkî xelosiyakar mijara vegera penaberên Sûrî ji bo welatên xwe her wiha rewşa mirovî li Sûriyê guftûgo kirin. Ajansa Navbûriyê wiha tekez kir ku peywendiyên navbera her du welatan de bi taybetî duwarên leşkerî de hatine gotûbêjkirin.
هەژمارە 590 ڕۆژنامەیە کوردستان گەشتە بەردەستێ خوێنەران و هەژمارێک بابەتین سیاسی و ڕەوشنبیری و چاند و هونەری تێدا هاتنەوە شاندن. هەژمارە 590 بەشی عەرەبی ڕۆژنامەیە کوردستان یا پارتیا دموکڕاتە کوردستان سووریا، هەروەها هەژمارە 131 بەشی کوردی بمژارên xweyên giring û balkêş ku taybetên bi Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bi giştî ji aliyê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve hata derxistin. Dirûpela yekam de hatiye. Serok Barzanî dibêje pir şaşa û dixewnan de ye. Kesê ku bawer bike ku em ê dev ji mafê xwe di serxwebûna Kurdistanê berdin. Dirûpela duwem de raporta siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistana Sûriye dibin sernavê pêdê siyaseta enekesê di xizmeta gelê Kurd û doza gelê Kurdî de armanc dike hatiye belavkirin. Herwiha di heman rûpelê de gotareka Doktor Kawa Ezîzî hatiye belavkirin û têde dibêje beşdariya Qesedê di şerê İdlibê de xizmeteke bêberanber e ji rejima Sûriyê re. Serbarî nûçeya herî giring di vê mehê de piştî 4 mehan jê veguhestina serkirdeyê Kurd endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yê revandî li ba pêdê Abdurrahman Apo ji zindana Efrînê bo zindana Elaya ya Qamişlo xêzana Apo seredana wî kir. Dirûpela heftan de gotareka Doktor Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dibin sernavê dubara xwendina Komkujiya Swêdayê hatiye belavkirin. Dirûpela nihan de behsa şehîdbûna pêşmergeyê roj Ala Abdullah Umar merasîmên bi xakspartina wî li goristana Şaxikê ya Lihokê hatiye kirin. Herwiha li kampa Gewregoskê rêxistina pedekesê semînarek dibin sernavê rola sosyal medya û peywendiyên civakî birêxistin kir û medyakar Rêzan Osman ew semînar di nav endam û kadroyên rêxistinê de pêşkêş kir. Dirûpelên din de hejmarek mijarên civakî, gotar, karîketêr, şêwekarî û nerînên giring hatine belavkirin. Di nav wan de gotarekan vîskar Şiyar İsa dirûpela heftan de bi navê zimanê Kurdî roleka sereke duban dorê li ser biryarên her kesî de heye hatiye belavkirin. Gotarekan vîskar Abdulwahab Ehmed bi navê pirsgirêka Kurdan li gel desthilatên welatên ku lê dimînin ango rewşenbîriya jê hatiye der. Gotareka Hesen Hacî Osman bi navê gelekî dîrokên naxwîne hatiye belavkirin. Nivîskar Ronî Qamişlo jî gotareka wî hatiye belavkirin bi navê gelo madanûstandin û lêdwan di navbera wekîl û aliyê wekaletê dide tê kirin wek amaje bi peyedê û rejima Esed kiriye. Herwiha dirûpela çardehan de gotarekan vîskar Rifat Hacî bi navê vekera penaberan pirseke mavdara ango berdewamiya guhertina demografiya hatiye belavkirin. Dirûpela şazdehan de wîyada wî çalakiya sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriya gol ofîsa sendîkeyê ya li Hewlêrê dibin sernavê guhertina demografî li Efrînê û sedemên ketinê hate belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî, civakî û rewşenbîriye nîvmihaneya ji 16 rûpelan pêktê ji aliyê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê derxistin. Alî Umar. Berê be dawî hatine dubare sernûça. سیاستمدار کورد محمد صالح خلیل دبیجی اگر شرط لإدلب رو بده کارساتا گوارتنا دموگرافی ویل عفرین وری انجام دان. فرماندار هزا پیشمرگین کردستان لباشی که دبیجی حتی کوپاکاکا لشنگالیا روشا شنگالی آرام نابی و روش بروش تک دچه. رژیم اسد ترمن کشتین کیمیایی و دگوهز جهاکین دیار. سروک امریکا دبیجی اگر ترکیه به مرج قشه امریکی آزاد نکه امریکاوی آبوریا ترکیه بروخینه. هر شاد و بختور